کلکره چاپمنی سریدام خیراتنا ود خوازن آرمانجا دخیانه ما ایرو لزانن اریشی هوانه لسر شنگاله بیکاتن جبر به کم به دخیانه ما بدن راستیجی شنگال دیرو که دا هفته 4 جارا فرمان لیاتی داینه هر داوی فرمان هفته 4 جیل دست داعش هیچ هفته داعش با راستیجی خواستن گلی ما شنگاله لهوله راکن و تراکن گل انسان ما قتل کردن گل جن دلگرتن و راستیجی پازار دا فروتاندن ظلم که مزن پیکات گل شنگاله هم بر داعشی راستیجی بر خدانه که به هم پاوا چت داعشی تیگر اویلیشو ایرو که بردوام کردی بمب باران نخوشخانه بمب باران کردن جی سویلا بمب باران کردن زینیت به داعشی هر دو جداتر نینه راستیجی داعش شبه اوی کویرو بمب بارانا کردنه جی و زینیت دانه راستیجی نخوشخانه و جی سویل حقوقا نمونتاوی داجی بمب باران کردنه وان قدقیه اما بیجی باش زانن ما في مرضاتي تبن تيكرن بإيريشا خوبا لبرا أبي باش بزانبن قال ما شنغالي راستيجي أم وك سازي باكورة ما بيجن حتاني خسرية دست خناخه تکوشی نامه جیج بوی گل شنگال یه بردوام بکه یه خورتر جی بردوام بکه یه کل سر شنگال حساب قرش دکن برا جارکتن بفکرن یه کل ترکیه را شریکتایی کرن بدنگ مان اما بیجی باش بزانه بن فرقاوان یه که اولی شانا پیکانینه برشبه ما فرقاوان تونه یه اما به تو وقتی قبول ناکن ام تندی شرمزار دکن جارکتنش بوی هاتنوان گل اکسپاس کن Değerli basın emekçileri, evet bugün burada Şengal'e son 3 gündür Şengal'e yönelik Türk Devleti'nin yoğunca yaptığı saldırıları kınamak için bu açıklamayı yapacağız. Evet aslında Şengal halkının nelerle karşı karşıya kaldığı, Ezidi toplumunun nasıl katliamlarla karşı karşıya kaldığını son 7 yıldır aslında IŞİD'in barbarca yapmış olduğu katliamlardan çok iyi biliyoruz. Ve hep beraber de gördük. Son 3 gündür Türk Devleti'nin savaş uçaklarının Şengal'de sivil alanlarını bombalaması, sonraki gün hastaneyi bombalaması gerçekten vahşice bir saldırı. Şiddetle kınıyoruz. Ve bu saldırının aslında 2014'te IŞİD saldırdığında 7.000'e yakın kadını, çocuğu, yaşlıyı kaçırıp dünya pazarlarında sattığında ve buna karşı Şengal halkı, Ezidi toplumun nasıl mücadele ettiyse ve bu mücadeleden bugün dünyadaki bütün çetelere, çetevari yaklaşımlara karşı toplumu inşa etmenin, özgürlüğü inşa etmenin mücadelesini verdilerse bu aslında bu saldırıların IŞİD'in yarıda bıraktığını, IŞİD'ini tamamlayamadığı katliamları TSK eliyle, Türk Devleti'nin Kürt düşmanlığı politikası eliyle bunu tamamlama saldırısıdır. Dolayısıyla bu saldırıyı en şiddetli bir şekilde Kuzey halkı olarak, siyasi partiler olarak kınıyoruz. Bugün Çavuşoğlu'nun Taliban'ın sözlerini işte Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz söylemi aslında yani Taliban gibi bir örgütün Taliban'ın kadınlara yönelik neler yaptığını tarih boyunca bildiğimiz bir yerden buna karşı IŞİD'le işbirliği yapan, IŞİD'in yapamadığını tamamlama üzerinden Şengal halkına bu saldırı tam da Türkiye Devleti'nin iktidarının AKP, MHP faşist ittifakının Kürt halkına olan düşmanlığını bir kez daha sergileyen bir yerde. Yine 3 gün boyunca dün hastaneyi bombalaması, sivil alanlarının bombalaması aslında bu iktidarın yine bugün sessiz kalan hem Irak hükümetinin hem yerel Kürdistan hükümetinin sessiz kalması ve bu konuyla ilgili açıklama yapmaması, yine bugün Avrupa devletlerinin insan hakları kurumlarının sessiz kalması tam da aslında Kürt halkına yönelik düşmanlığına karşı sessiz kalarak
bu katliamları, bu vahşeti, bu yönelimleri aslında desteklediklerini bir göstergesi. Dolayısıyla buradan Ezidi halkı, Şengal halkı, Ezidi toplumu ve Şengalli kadınlar nasıl mücadele ettilerse bu barbarlığa karşı, bu IŞİD yönelimlere karşı bundan sonra da mücadele edeceklerini sürekli ifade ediyorlar. Bizler de sonuna kadar Şengal halkının, Ezidi toplumunun kendi kendini yönetebilmek, Şengal halkının, Ezidi toplumunun kendi verdiği kararla bir statüsü oluşana kadar biz de Şengal halkının, Ezidi toplumunun, Şengal kadınlarının yanında olduğumuzu ve bu mücadeleden asla geri adım atılmayacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bugün Türkiye Devleti'nin oraya saldırısı öyle tek başına bir saldırı olmadığını da biliyoruz. Hala Irak hükümetinin bir açıklama yapmaması, yine aslında Güney Kürdistan yönetiminin ve özellikle KDP yönetiminin bu konuyla ilgili bir kınama yapmamasını doğru görmüyoruz. Buradan bile aslında ne yapmak istenildiği, Ezidi halkına, Şengal toplumuna ne yapmak istenildiğinin bir mesajı. Biz buradan bir kez daha bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ve asla kabul etmediğimizi, sonuna kadar Ezidi halkının kendi kendini yönetmesinin yanında olacağını söylemek istiyoruz. Şunu da belirtmek gerekiyor. Aslında Kazimi'nin Şengal'e gidip bir görüşme yapacağı biliniyordu. Ve yine biz Kuzey örgütleri olarak bizim de Şengal'den yönetici arkadaşlarla bir toplantımız vardı o gün. Ama bu görüşme olacak diye ertelenmişti. Ve onun üzerinden bu saldırı gerçekleşti. Bu da yine aslında kirli bir oyun olduğunu, birlikte Ezidi toplumuna karşı, Şengal halkına karşı bir kirli oyun tezgahlandığını ve bunun yürütüldüğünü bir kez daha bize gösteriyor. Biz sonuna kadar bir kez daha hem kınıyoruz hem de Şengal halkının yalnız olmadığını, Kürt halkının bütün 4 parça Kürdistan'da Şengal halkıyla dayanışma içinde olacağını ve onların statüsünü elde edene kadar da mücadelelerinin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Teşekkür. Yani her du hevserûkên me berfireh axaftin kirin ji bo wê qasî zêde em dirêj nakin. Weke ku hûn jî dizanin ev sê roje êrişekî hovane û du ji mirovayê li ser gelê me yê Şengalê tê meşandin. Hedefa wan jî diyar e. Di nav Kurdan de êdî statûyekî stratejiyek tê diyar kirin. Xwe birêve birin, xwe bi xwe birêve birin, pergala xwe ava kirin, di vî warê hene de netehamûlkirina dewleta ya li hemberê ve hene bawayekî şember xwe dide diyar kirin. Ev êrişê ku ev sê roje tê kirin jî êrişê li ser sivîla tê kirin, em ba êrişê henê şermezar dikin. Wek tevgera jin şermezar dikin. Weke ku tê zanîn ev demeke dirêj e, welatên Avrupa qetiama Şengalê weke kum ku jî weke sokirim pênase kirin û di vî warê henê de rapor û daxuyaniyên xwe jî danxuya kirin. Ev sê roje êrişên hovane li ser Şengalê tê kirin, lê ev saziyên ku pênase kirine ku qetiama Şengalê jenosîda gelê Êzidî ye, ev sê roje bêdeng mene û vî warê hende hewldatîne ye. Ji bo ve em bangewaz dikin ku lê gotinên xwe xwedî derkevin, çawa ku pênase kirine jenosîd e, ji bo ku jenosîdê di neyê jiyan kirin, vî warê hene de berpirsiyatiya xwe bînin cê. Belê 74 ferman serê gelê Êzidî de pêk hatiye. 74 ferman 74 cara jenosîda jinên Êzidî pêk hat. Ev
جارکی ده جنوسیدا پنجا پک نه ام بی واره هنده بانگوازی همو هزا دکن و تیبتی جی هزا باشور دکن که بپرسیتی خو بینجه ایرو جنین ازیدی پرگالا کویا خودانه آواکرن دو دنیای ده میناکه که پر شنبره که میناکنن ایرو جنین کو لافغانستان جیف دروجه دو کولانان ده الهامش به هزا هنه دگره جبو کو اف کنکوژی هنه پک نین برخودانو کو تینه کرن دیشان گاله ده برخودانو گله ازیدی برخودانو جنین ازیدی ام سلاف دکن جروجه دست پکه حتی نها ام بوان ربون ام جی ایروپه و جی بوان ربن و ویواره هنه ده نت هنه پشگری ام ویواره هنه ده خودی درکتن و ویواره هنده تاکوشن و برخودان خواه بلند کرن جاره کدن و هنه دوباره دکن گلک سپاس شاب منی هیجا سری دمجی برزداری و حمیان سلاف دکن ایرو جاره که دنی بمجاره که گرینگ لگل هفن تشتی کود قومه لپیشت شابه حمی دنیای پیشت شابه راگهاندنی لپیشت شابه حموم رواهی جاره که دنی قرکرین ایریشک لسر جواکا ازدیا لشنگالی تیمشاندن جاره که دنی پیشت شابه حمی دنیای به ایریشان دخوازن برداوامیه فرمان هفته و چهارا که تشتی چتین داعش لچیای شنگالی نکاری بونه بکرنا ایرو جاره که دنی وی ایریشت خوازن برداوام بکن ام حمید زانن که اف ایریش نه ایریشه که جرزه جبر کو ج سسی طباخ 2014 پشتی کنکویا شنگالی اف جارا نهمینه کو دولتا ترکی ایریش خو لسر شنگالی بدومینه یک جوان سدما جی ام حمیجی باش تزانین دجمناتیا به ایزید خانیره دجمناتیا لشتیای شنگالی تایبت جبی کو شنگالی ازدیا بدن بالکرین تشتی کو چتین داعش نکاری بو پیک بینه ایرو جاره که نت خوازن به هزا خو برداوامیه بکن ام حمید زانن کو چواکا ازدیا د دیرو کې ده لګل هفته چهار فرمانه تجاری دج اخا خو علنگاریا خو باوریا خو زمان خو برندا بینگه کردستان ازیتاتی بو ایرو جت خوازن سروی علنگاری جاره کدنی وی اولی تنه بکن جهولی بدن را کرن سه طبخ فرمانه کو لپیش چابی حمید دنیا سر جواکا ازدیات مشاندن دیرو کې ده د 100 ساله 21 ده فرمانا هری هوف و باربار گوهات مشاندن ایرم دبینن جاره کدنی لپیش چاوی جهانی جاره کدنی پیش چاوی همی را گهاندنی ایریش فرمان لسر شنگالی برداوم دکه ایدی جمروواهی همی دزگهین کو ایرو هی همو حقوق کو هی دینه بن پیکرین ایدی dev ji navendên sivîlan berdin ji êrişê sîxasê li ser rêveberiyên şengalê bigire êdî nexweşxane tê bûn vekirin careke ew tenê têr nake kesê ku bi hawarê ve biçe bixwaze ew di êrişê de birîndara miriyan ji binê vê êrişê de ku xilas bikin du carê ne ji êrişê wê tê kirin ev te çi manê çi qasî êriş bikin jî têr nabin ji kuştina êzdiya çi jî dikin ji vê fermanê ku jê zêdetir bikin jî têr nabin em hemî jî dizanin ku ev êriş di çûyîna Kazimî de tesadüf nîne ji ber ku Kazimî wê bi rêveberiya Xweser e bihatna bahev hûn dizanin piştî fermana Çiya Şengalê civaka êzdiya di Şengalê de ê ku êzdî tenê hîştin piştî vê fermanê civaka êzdiya xwe bi rêvebir xwe ji nû ve ava kir hêza jina careke nîjiyaneke nû jinê ku ji destê Daişê rizgar bûn tevlê xwe parastina Şengalê bûn îro jî bi tevî vê parastinê dixwazin ku civaka êzdiya di sisê tebaxê em bi xwe jî di Çiya Şengalê bûn di sisê tebaxê de civaka êzdiya got piştî heft saliya bîranîna komkujiya Şengalê em xweseriya xwe missoger dikin em xweseriya xwe dixwazin aynê ew roj
سفیر ترکیه لبغدادی و نونرین حکمت باشوری کردستانی گفین گران دسیسه تباخی ده دوباره کردن لسر شنگالی و گوتن پیمانا هولیری بغدادی کو پیکنه وین تشتین دم قومن اوی تهدید تیر نکر دروج بریانها ایریش هاته کرن بچوینا کازمی و تهدید کو سفیر ترکیه کر نونرین حکمت باشوری کردستانی کرن جهف جدانینه جبری و ام دزانی کو اف ایریش لیستیکه که چاوا لیستیکا کو دخواستن پیمانا هولیری بغدادی لسر جواکا ازدیا بکن جواکا ازدیا به اراده بکن به کو جواکا ازدیا تبلی هفدیتنا ببه بریارا به جواکا ازدیا هاته هشتن و لسر وی ایرو ام دبینن جاره که نیت خوازن جواکا ازدیا به اراده بکن ام همیشه باش دزانن ایکو پیمانا هولیری بغدادی پیک آنین دولتین مینا یکیتن توان امریکا کل سر ماسی اف پیمان به چاپ ده درباس کرن کو امکارن ایرو ببیجن به دنگی حکومت باشوری کردستانی به دنگی حکومت مرکزی بغدادی یکیتن توان دولتین جهانی همیجی ایکو اف ایریش استشنگالی دکن هفکاری وانه چما از دبیجم هفکاری بنن لجهانی لفلسطینی لدوره کدنی تشتک دقومه همی جهان را دبستر پیا لپیشیا چاوی دنیای نخوشخانت بومبکرین همی جهان چاوی خواه گرتیه دوی خواه گرتیه زمان خواه لال کرنه گوهی خواه کر کرنه او لوی کنکوژی تماشا دیکن یکی تیه نتوان که حتی نکی ایرو دگو ام باوریه ده پاریزن همی اولین کلوی ولاتی دجین ام ده پاریزن همی ولات دولت کسی که نتوان ام ده پاریزن لی ایرو اف یکی نتوان بیلشش ملتی کل سری بینگه دموکراسی خواهاتی آوا کرن ایرو پیشیا چاوی دنیای جاره که نی فرمانه که سر ازدیت مشاندن اونجا چاوی خوشا را دیگرن جبروی بدنگی دنیای اریکرنا به فرمانه بدنگی یکی نتوان اریکرنا به فرمانه حکمت باشوری کردستانی تایبت بانگوازی همش گلی باشوری کردستانی ره لهمبری وی ایریش لهمبری وی قرکنی بدنگ نمینن جبر کو ایرو حکومت چقاسی خطبلی وی بریاره بدنجی گلی کرد گلی باشور کردستانی گرکه لی شنگال خودی در بکیبن شنگال ناموسا گلی کردستانی شنگال بینگها کردستانی کو شنگال واله ببه کردستانی وی واله کرن کو جواکا ازدیا تونه ببه وی پرچک جی کردستانی وی پرچکی ببه جبرویه که دم خودی در کتنا شنگال دم کو ام لهمبری ایریش سر شنگالی ببین یک دنگ که ام خسریا شنگالی مسوگر بکن لخسریا شنگالی خودی در بکن جبوی به کیجی جاره کدنی او گوتنی کو چاوش ولو دو جبوی طالبان دبیجه جالی کی و داعشی تکرتی کو چقاسی خونیز و ارینی دبینه طالبان چاوا اری دبینه عین او زینیت کو ایرو بچه شنگالی بومبه بکه ایریش شنگالی بکه تفهم کرین کو او زینیتا به طالبان ربه او زینیتا کو چتین داعش ربه البته و نخوازه جواکا ازدیا جیان بکه جبر کو او جیانه که تونکرنی دخوازن او دخوازن کو جواکا ازدیا سری دینه چوک دینه دخوازن جواکا ازدیا بحلینن اسیمیله بکن ج اولا خو جنتاوا خو بدن قد کرن لهمبری وی وک دای کی می دو شنگالی جی گوتن دورامه هر چارم علیمه دجمنه منه لام جواکا ازدیا نه جواکا برینه ام جواک نه جواکا بریا سیسی تباخینه اف جواکا کو جه همبری حمی فرمانا ما سری راکر ما چوک دانانی ما سری خدا لی ما تجاری سری خونه دا امی ای روژی به تکوشونو بر خدانا خواه خسریا خواه پیش بخینن امی الهمبری وی ایری شاجی به دنگ نمینن بانگا من حمی گلی کرد حمی جهانی اوه نه تنی بریارا سه شنگالی بدن بری خو بدن شنگالی لدورا شنگالی ببن خلکک دم خودی در کتنا شنگالی دم کو ام جه ایریش سه شنگالی را ببیجنا نه تنی بداخوانی ایدی ام عمل تخوازن ببینن او کسی کو تنی بداخوانیه ببیجه ام لکلکا جواکا ازدیانه ام فرمانه هفته چارمین شرمزار دکن برا بزانی بن تنی بوان گوتنا ایدی جواکا ازدیا جی باور ناکه ایرو دم کو ام راستیا خو سکنه خو دیار بکن جاره کنی حمی رای گشتیجی ام سلاو رزی خو پیشکش دکن حمی کسی کو دیوان ایریشا دجیانه خوش دستانه ام سرساخی جی ازید خانی ره جی حمی مالباتا رند خوازن و ام دبیجن جواکا ازدیا نبتنه گلی ما ازید خانی نبتنه
ام حمی ایرو شنگالینه ام حمی برینا شنگال پارودک قد يرى قلت فاصل مالي الله